Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa tabi'ihim wa jami'il mu'minin. Puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Sayyidul Mursalin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat yang berkah ini, tanggal 24 Muharram 1445 Hijriah, 11 Agustus 2023 Masehi. Marilah kita berdoa untuk pendahulu kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga arwah almarhum almarhumah diampuni segala dosa, dimaafkan segala kesalahan, dan mendapat kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Wa nas'alullaha ta'ala ay yukhaffifa anhum thiqalal awzar wa yarzuqahum 'aisyatal abrar wa yarhamahum wa walidina wa walidihim khassah wa amwatana wa amwatal muslimina 'ammah la siyama ila janabil muassasil karim bihadzal masjidil azim almarhum Sultan Mahmud Badaruddin, summa ila arwah almarhumah Inah binti Tamran, almarhum Raden Iskandar Ujang bin Raden Muhammad Akim, almarhum Raden Heri Chandra Kusuma bin Raden Iskandar, almarhum Raden Indra Atmaja bin Raden Iskandar, almarhumah Nona binti Kamir, almarhumah Mina binti Milan, almarhum Musa bin Sa'an, almarhum Mustafa bin Sa'an, almarhumah Husnari binti Sarwan, almarhumah Masrifah binti Abdurrahman, almarhumah Rosmala Dewi binti Ramli, almarhumah Wasiem binti Surib, almarhumah Saenah binti Ja'far, almarhumah Sri Haryati binti Agadiman, almarhum Muhammad Syahri bin Ja'far, almarhum Ja'far bin Yusuf, almarhum Ali Hasan bin Ja'far, almarhum Ramli bin Rozali, almarhum Ki Agus Mustafa bin Ki Agus Abdullah, almarhum Supardi bin Jopawiro, almarhum Haji Iskandar bin Muhammad Syahri, almarhum Haji Man Amin bin Fulan, almarhum Haji Ahmad bin Haji Man Amin, almarhum Abdurrahman bin Haji Ahmad, almarhum Januari Fauzi bin Abdurrahman, almarhum Irwan bin Abdurrahman, almarhum Iskandar Zulkarnain bin Abdurrahman, almarhum Ki Agus Arifin Nung bin Ki Agus Zubair, almarhumah Madiyah binti Ki Agus Mas'ud, almarhum Ki Agus Hashim bin Ki Agus Zubair, almarhumah Nyayu Huzaimah binti Ki Agus Zubair, almarhum Ki Agus Hasanuddin bin Ki Agus Mas'ud, almarhum Anwar bin Halik, almarhumah Sarinah binti Jailani, almarhum Ibrahim bin Abdul Karim, almarhumah Mursita binti Jai, almarhumah Cek Mori binti Delajam, almarhumah Cek Ayu binti Delajam, almarhum Haji Razali bin Ana Ahmad, almarhumah Aminah binti Ahmad, almarhumah Haja Hayani binti Haji Razali,
almarhumah Zaitun binti Haji Rozali, almarhum Muhammad Zain Sukri bin Haji Rozali, almarhumah Nyayu Hajjah Nurmah binti Ki Agus Abdurrahman, almarhumah Nyayu Hamidah binti Ki Agus Abdurrahman, almarhum Raden Sartono bin Raden Subandrio, almarhumah Samsidar binti Lanan Pandukomalin, almarhum Abdul Karim bin Mahiban, almarhumah Siti Khadijah binti Arifin, almarhum Jai bin Adam, almarhumah Rohama binti Abdullah, almarhum Muhammad Rusdi bin Haji Muhammad Rashid Syafi'i, almarhum Sunario Dirjo Saputra bin Sarimin, almarhum Haji Muhammad Rashid bin Syafi'i, almarhumah Marlin binti Salikin, almarhumah Haja Maryam binti Sumi, almarhumah Haja Ma'ya binti Usman, almarhumah Feriala binti Haji Rozali, almarhum Azhari bin Kiagos Haji Ishak Hamid, almarhumah Rosina binti Jailani, almarhumah Haja Rahayu binti Abdul Majid, almarhum Muhammad Yusuf bin Muhammad Rashid Syafi'i, almarhumah Pujiana Tisnawati binti Sunaryo Dirjo Saputro, almarhumah Ida Rustini binti Sujana, almarhum Suwardi Ramli bin Saleh, almarhumah Erma Subaida binti Suwardi Ramli, almarhum Ki Agus Haji Ishak Hamid bin Ki Agus Haji Abdul Hamid Azhari, almarhum Ki Agus Haji Abdul Roni bin Ki Agus Haji Abdurrahman, almarhum Muhammad Darwi bin Cikman, almarhum Destarata bin Cikman, almarhum Asmuni bin Mati, almarhum Al-Habib Toha bin Umar Al-Habsyi, almarhum Masagos Haji Muhammad Thalib bin Masagos Abdullah, almarhum Ki Haji Abdul Wahab Ahmad, almarhum Ki Haji Umar bin Majid, almarhum Ki Haji Goloman Nasution bin M. Sanusi Nasution, almarhumah Ciyun binti Mati, almarhumah Masnun binti Mati, almarhumah Suwaibah binti Cikman, almarhumah Siti Hamidah binti Cikman, almarhumah Setiawati binti Siblik, almarhumah Ulfa Damayanti binti Hazairin, almarhum Abdul Jabbar bin Baginda Yaman, almarhum Jamil Syamsuddin bin Haji Syamsuddin, almarhum Gunar Effendi bin Abdul Jabbar, almarhum Gusmar bin Suhaimi, almarhum Suhaimi bin Musa, almarhum Haji Juanifah binti Sultan Bugis, almarhumah Nila Kesuma binti Abdul Jabbar, almarhumah Jusmaini binti Hamzah, almarhum Ki Agus Abdurrahman bin Ki Agus Nanang, almarhum Ki Agus Mansur Rahman bin Ki Agus Abdurrahman, almarhum Ki Agus Zaini Rahman bin Ki Agus Abdurrahman, almarhum Ki Agus M. Ali bin Ki Agus Amir Rahman, almarhum Romzi bin Amir, almarhumah Nyayu Haliyah binti Ki Agus Abdul Karim, almarhumah Nyayu Hamidah binti Ki Agus Abdurrahman, almarhumah Nyima Siti Nurbaya binti Ki Agus Abdul Aziz, almarhumah Nyayu Mardiyah binti Ki Agus Amir Rahman, almarhum Kasinomo bin Adam, almarhumah Haja Zulfatino binti Abdul Hamid, almarhum Raden Haji Muhammad Akib bin Raden Muhammad Hashir, almarhum Dr. Suganda bin Matzola, almarhum Haji Bukhari Kajid, almarhum Usman bin Muhammad Ali bin Muhammad Cing, almarhum Haji Muhammad Hendra Kurniawan bin Zainal Arifin, almarhum Ki Agus Haji Zakaria bin Abdullah, almarhumah Siti Aniyah binti Abdurrahman, almarhum Alwi bin Husin Sahab, almarhum Alwi bin Muhammad Al-Habsi, almarhum Hashim bin Alwi Al-Habsi, almarhum Abdullah bin Alwi Sahab, almarhum Zainal Abidin bin Hashim Al-Habsi, almarhumah Aliyah binti Zain Sahab, almarhumah Aminah binti Zainal Abidin Arifai, almarhumah Syarifah Sidah binti Abdurrahman Al-Idrus, almarhumah Syarifah Hindun binti Alwi Sahab, almarhumah Haja Romlah binti Batas, almarhumah Haja Mayunah binti Tenjor, almarhumah Feriana binti Rustam, almarhumah Nazu'ah binti Abdul Qadir, almarhumah Roslina binti Abdul Sani, almarhumah Nurmaleti binti Haji Maman,
almarhumah Munah binti Maman, almarhum M Rashid bin Haji Maman, almarhum Haji Mamat bin Haji Dol, almarhum Abdul Qadir bin Mantab, almarhum Dalil Ahmad bin Ahmad, almarhum Haji Mangku Mazani bin Haji Mazani, almarhum Muhammad Yusuf bin Abdul Qadir, almarhum Aminuddin bin Abdul Qadir, almarhum Rustam bin Kuntur, almarhum Ruslan bin Haji Maman, almarhum Haji Slamet Abadi bin Gumun Prawiro, almarhumah Nyimas Haja Romlah binti Kemas Haji Abdullah, almarhum Kemas Haji Rahman bin Kemas Haji Nanang, almarhum Masagus Mansur bin Yunus, almarhum Masagus Thayyib bin Masagus Mansur, almarhum Haji Sagaf Saleh bin Saleh Abdullah, almarhum Ki Agus Ismail Saleh bin Ki Agus Saleh, almarhumah Habibah binti Muhammad Abbas Al-Habsyi, almarhum Safyan Anwar bin Muhammad Nuh Al-Habsyi, almarhum Muhammad Fitrah bin Muhammad Nur Aini, almarhumah Haja R.A. Nurlisa binti Berlian, almarhum Sayyid Alwi Fahmi bin Husin Al-Munawar, almarhum Haji Kasnomo bin Adam, almarhum Haja Zulfatin, almarhum Ustaz Kemas Haji Junaidi Azhari Al-Hafiz, almarhum Ki Agus Haji Halim bin Ki Agus Daim, almarhum Ki Agus Muhammad Harun bin Ki Agus Nung, almarhum Ki Agus Ishak bin Ki Agus Hamid Azhari, almarhum Ki Haji Bustami bin Haji Ahmad, almarhum Haji Halim Daim bin Ki Agus Ibrahim Akil, almarhumah Haja Nyayu Imaci bin Ki Agus Amin, almarhum Haji Ahmad bin Iding, almarhum Haja Mulik binti Ahmad Iding, almarhum Ki Agus Ibrahim bin Ki Agus M Akil, almarhumah Zaleha binti Ahmad, almarhum Haji Busroh bin Syukur, almarhumah Rinah binti Mi'il, almarhumah Siti Aisyah binti Ki Agus Erwin Halim, almarhum Muhajir bin Syukur, almarhum Muhammad Tuhid bin Kasui, almarhumah Baswarina binti Haji Bustami, almarhum Sakurman bin Marto, almarhumah Ferawati binti Rimbawa, almarhum Abdurrahman bin Muhammad Hasan, almarhumah Cikuna binti Umar, almarhumah Nur Nini binti Main, almarhum Bustami bin M Tuhid, almarhum Ki Agus Arfan bin Daim, almarhumah Indrawati binti Khalid Majid, almarhum Waluyo Slamet bin Slamet Atmo Pawiro, almarhum Abdul Hamid bin Akil, almarhum Lendrik Masa bin Salab, almarhum Syahrul Effendi bin Haji Muhammad Husin, almarhum Haji Zainal Arifin bin Thayyib Nurdin, almarhum M Thayyib Nurdin bin Nurdin, almarhumah Jamilah binti Jamahan, almarhum Jamahan bin Juluk, almarhumah Yud bin Turahan, almarhum Yudin bin Syukran, almarhum Sam bin Nurdin, almarhum Turamli bin Thayyib, almarhum Sabarudin bin Thayyib, almarhum Muhammad Husni Tanjung bin Thayyib, almarhumah Rumara binti bin Thayyib, almarhumah Sukarsi binti M Thayyib, almarhum Muhammad Yusuf bin Rahman, almarhumah Ratina binti bin Kaci, almarhum Sarkowi bin Baksin, almarhumah Evarinda binti Sarkowi, almarhum Ahmad Barfa'i bin Zaini, almarhum Darlis bin Imur, almarhum Sufyan bin Mukbil, almarhum Ki Agus Haji Ramli bin Ki Agus Zain Abidin, almarhumah Haja Rabiati binti Muksin, Mas Pan baca almarhumah Jamilah binti Siti, almarhum Hasanuddin, almarhum Macik Amin bin Amin, almarhum Saleh bin Mukhtar, almarhum Al-Habib Abdullah Sajab, almarhum Ki Agus Hasanuddin, almarhumah Nimas Haja Khadijah binti Abbasci, almarhumah Yusifah binti Hasanuddin, almarhum Kahim Fadil Nur Rahman bin Rusdi, almarhum Kahim Rusli Nur Rahim bin Kahim Rusdi, almarhum Muhammad Salih bin Muhammad Zain, almarhum Ifani bin Muhammad Zain, almarhum Ki Agus Abdul Rahman bin Ki Agus Nina,
almarhum Ki Agus Nawawi Rahman bin Ki Agus Rahman, almarhum Ki Agus Mansur Rahman bin Ki Agus Abdurrahman, almarhum Ki Agus M. Ali bin Ki Agus Umar, almarhum Mas Ali Bakar, almarhum Ramzi bin almarhumah Nurina binti Abu Talib, almarhum Abu Talib bin Muhammad Azhari, almarhum Azhar bin Ciman, almarhum Ahmad Bukhari bin Abu Talib, almarhum Muhammad Yusuf, almarhumah Nismawati binti Syaf, almarhumah Linda Safa Nabila binti Ahmad, almarhum Sujartoni bin Simbu Harja, almarhumah Haja Mesa binti Yusuf, almarhum Haji Yusuf bin Gemak, almarhum Haji Fatimah binti Yusuf, almarhum Haji Husni Padri bin Saifurul Yaqub, almarhum Zain bin Jahir, almarhum Yaqub bin Putibal, almarhum Nabiah binti Saidi, almarhum Rasdiah binti Saidi, almarhum Dahli bin Toni, almarhum bin Udin bin Alam, almarhum bin Sinah binti Rusduntul, almarhum Yusuf bin Saidi, almarhum Aminah binti Kebut, almarhum Haji Mucik bin Abdullah, almarhum Haja Ayub binti Ningyi, almarhum Amin Fazi bin Mucik, almarhum Zahri bin Mucik, almarhum Saidi bin Zamzam, almarhum binti Munir, almarhum Muhammad Abu Bakar bin Haim Mucik. Sunna ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wa na'udzu nasta'inu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para kaum muslimin dan masyarakat Jumat rahimakumullah, mohon membaca surah Al-Fatihah atas nama Hajah Faridah binti Haji Ahmad Khairul bin Muhammad Rashid, Siti Ayu Yustika binti Balil Ahmad, Zaki Hadinur Fathaya bin Ahmad Khairul, Adinda Malazafka bin Ahmad Khairul, Kazia Daldomara bin Ahmad Khairul, Hajah Ayuminah binti Abdul Qadir, Hajah Namuliana binti Haji Karnali, Hajah Komalasari binti Tukuk, Hajah Nabilan binti Haji Arifai, Hasnawati binti Lanjut Masa, Siti Sulamah binti Haji Hendra, Haji Tumas Abdul Hamid bin Tumas Ahmad, Hajah Hindun binti BN Najib, Nadiana bin Haji Surub, Ihwan Yudi bin Abang, Ahmad Saiful bin Abu Talib, Maliani binti Taha Alizan, Abdul bin Abang, Sudin bin Abang, Hajah Nur Hamisyah binti M. Akib, Haji Rasmi Sakiri, Hajah Maliani binti Haji Ratna, M. Farhan Safrina bin Gunawan, Hajah Emani Endah bin Paitan Lubus, Saripah Salendra bin Safi'i, M. Hilal Karagi. Semoga Allah SWT melimpahkan kesehatan, keselamatan, disembuhkan dari sakit, dan dimurahkan rezeki. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kami akan bacakan laporan keuangan Yayasan Masjid Agung Palembang Jumat tanggal 24 Muharram 1445 Hijriah, 11 Agustus 2023 Masehi. Kas dan tabungan Yayasan Masjid Agung saldo kas tanggal 2 Agustus 2023 25.639.713 rupiah. Penerimaan kas tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2023 7.347.500 rupiah. Hasil kota amal Jumat dan relatif 23.706.000 rupiah. Setoran bidang pendidikan 86.480.000 rupiah. Jumlah penerimaan kas 143.173.213 rupiah. Pengeluaran kas tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2023 48.966.430 rupiah. Setor tunai ke rekening pendidikan Yayasan Masjid Agung 53.600.000 rupiah. Jumlah pengeluaran kas 102.566.430 rupiah. Jumlah saldo kas tanggal 9 Agustus 2023 40.606.783 rupiah. Tabungan Yayasan Masjid Agung di bank operasional yayasan 375.520.269 rupiah. Pembangunan 23.741.408 rupiah. Pendidikan 33.008.327 rupiah. Petugas salat Jumat tanggal 24 Muharram 1445 Hijriah, 11 Agustus 2023 Masehi. Khotib Ustaz Muhammad Iqbal Harun LC. Imam Ustaz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Qori Ustaz Muhammad Ma'ruf Dafi SPDI. Muazin Ustaz Bribtu Muhammad Hussein. Muraki Ustaz Kiagus Zulfani Muiz. Tausiah sebuah hak tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah, 13 Agustus 2023 Masehi. Ustaz Deden Mula Saputra MUD. Demi khusus kita bersama dalam menunaikan ibadah salat Jumat ketika hendak masuk ke masjid atau berada dalam masjid apabila khatib sedang berkhutbah, bagi yang menggunakan HP diharapkan untuk tidak mengaktifkannya. Demikianlah yang dapat kami informasikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كما قبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ورسوله أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتجنب الإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيات الرسول وإذا جاء
ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi khatib akan menaiki mimbar dan menyampaikan kedua khutbahnya. Berkenaan dengan itu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansib wal imam yakhutubu yawmal jum'ati faqad lagaw ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, apabila di antara kita berkata-kata, baik perkataan itu menyuruh orang lain diam ataupun lainnya, padahal di saat itu khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka bagi yang berkata-kata itu pahala Jumatnya menjadi kurang sempurna, bahkan bisa jadi sia-sia. Dan itu alangkah baiknya kalau kita diam, tekun, dan mendengarkan isi khutbah tersebut. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan ridho dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala ali thayyibin tahirin wa ashabil akramin warḍu 'anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره
ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال إمامنا الحداد تقوى إله العالمين فإنه عز وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. Ma'asyiral muslimin ahabbakumullahu jami'an. Bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat dengan ucapan alhamdulillah yang didorong dari sumber hati yang paling dalam dengan rasa terima kasih yang luar biasa kepada Allah, dengan rasa kesadaran bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan nikmat kecuali itu atas izin Allah. Kemudian rasa syukur tersebut kita ejawantahkan dalam tindak yang nyata dalam rangka menyenangkan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semua. Sebagaimana dikatakan para ulama, hakikat daripada nikmat sarfun ni'am ila ma yurdil mun'im, bahwa nikmat itu pada hakikatnya menggunakan apapun yang Allah berikan kepada kita dalam rangka membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Salawat beruntaikan salam terus Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan kepada kekasih beliau, kepada kekasih kita Hadratur Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pun mudah-mudahan salawat Allah limpah ruahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada umat dan masulah kita di dalamnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral ahbab yang dimuliakan Allah, di antara nikmat-nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba setelah nikmatul ijad, Allah memberikan nikmat iman dan Islam, taufik hidayah kepada kita. Ada satu nikmat yang mungkin jarang terfikirkan oleh kita untuk mensyukurinya. Apa nikmat tersebut? Nikmat tersebut adalah nikmat kita dijadikan hamba dan bangsa yang merdeka. Sebentar lagi negara dan bangsa yang kita cintai ini akan merayakan kemerdekaan, yang itu berarti Allah memberikan bukti betapa cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, mengapa nikmat kemerdekaan merupakan nikmat yang besar? Karena tak terbayangkan jikalau kita hidup dalam era penjajahan atau seperti yang terjadi sekarang ini, dan semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi seperti pada saudara kita di Palestina, ataupun peperangan saudara yang terjadi di negara Sudan, maka jangan kata untuk sholat berjamaah, jangan kata anak-anak muda untuk nongkrong, jangan kata kita untuk menghadiri pengajian, bahkan untuk mencari air minum pun itu sangat susah. Keamanan hilang, kenyamanan sirna. Mengapa? Karena tiada kemerdekaan. Tapi Allah dengan anugerahnya
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Allah menyatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dan terus menurunkan rahmat itu kepada kita semua. Maka nikmat yang besar ini seyogianya lah kita syukuri, seyogianya lah kita berikan tanda yang terbaik dengan pengorbanan yang terbaik. Karena sesungguhnya kemerdekaan bukan karena tajamnya senjata. Kemerdekaan bukan karena artileri yang hebat. Kemerdekaan bukan karena strategi perang yang jitu. Tapi pokok pangkalnya adalah ketika Allah menghendaki itu semua terjadi. Diriwayatkan untuk menggambarkan bagaimana bangsa kita ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dahulu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, beliau kedatangan pasukan-pasukan panglima-panglima pasukan yang memberikan laporan kepada beliau, alhamdulillah ya Amirul Mukminin, intasarna ala aduwina wa aduwil Islam. Allah memberikan kemenangan kepada kita daripada musuh-musuh Islam. Beliau bertanya, kapan mulai perang dan kapan selesai? Alhamdulillah, mulainya setelah duha, selesainya setelah asar, dan kita menang secara gemilang. Apa kata beliau? Beliau menangis kepada Allah seraya beristighfar kepada Allah, yang membuat para panglima dengan bangga di awal bab datang dengan kebanggaan. Mereka terheran-heran, wahai Amirul Mukminin, mengapa Anda menangis? Beliau menjawab, kami zaman dahulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami membela Islam, yang ini merupakan jalan terakhir dengan peperangan, maka kami mulai setelah duha. Sebelum azan zuhur kami sudah diberikan kemenangan oleh Allah. Kita adalah kaum yang Allah menangkan karena doa dan ibadah. Mereka kaum yang mengandalkan tajamnya pedang, hebatnya persenjataan. Tetapi kita adalah kaum yang terus tabarruk, berharap, berdoa, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkah itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita. Maka ikhwah dimuliakan Allah, sebagai anak bangsa, sebagai bangsa yang besar, sebagai rakyat, maka kita pertama bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Maka para ulama menyatakan secara umum dan secara khusus bahwa nikmat yang besar ini, mari kita hargai kebesaran ini dengan cara, bayangkan bahwa kita lahir di era tahun 30, tahun 40, di mana bangsa asing kemudian menjajah kita. Negara kita diadu domba, kemudian suku dengan suku dipisahkan, pulau dengan pulau tidak diperkenankan untuk menyambung hubungan dagang. Yang ada bangsa kita dicerai-beraikan oleh musuh kita. Kemudian bayangkan ketika kita hendak melakukan pengajian, pengen sekolah, masuk kuliah, apapun itu namanya, ternyata pihak penjajah yang menjajah kita membuat kita bodoh, membuat kita diasingkan. Dan ternyata nikmat kemerdekaan ya ikhwan, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Takkan ada masjid yang besar ini, takkan ada perkumpulan manusia yang berkumpul dengan kebaikan ini, tidak ada lalu lintas, tidak ada sarana prasarana. Karena kenapa? Karena kemerdekaan belum dicapai. Maka sebagai bangsa yang besar, apa tugas kita sebagai anak bangsa? Yang pertama, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ternyata menerima dan mensyukuri kemerdekaan bukan dengan berjoget, bukan dengan berhura-hura, bukan bahkan dengan melakukan hal-hal yang Allah murkai, tetapi mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan kita sadar kembali kepada relung kesadaran kita bahwa nikmat merdeka merupakan hadiah daripada Allah. Maka wajib kita menerimanya dengan ucapan syukur, tasbih, tahmid, kemudian takbir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kemerdekaan merupakan satu kebaikan, dan kebaikan tidak bisa diisi dengan keburukan.
manakala kebaikan diisi dengan keburukan, kita takut murka Allah ditimpakan kepada kita, wal-iyadu billah. Kemudian yang kedua, apa tugas kita sebagai anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan kita? Maka syarat yang paling pertama setelah takwa kepada Allah, setelah bersyukur dengan kenikmatan ibadah kepada Allah, maka syarat berikutnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak akan ada fasilitas yang luar biasa, tak akan ada bandara, tak akan ada pertokoan dan perkantoran, tak akan ada perumahan kalau tidak ada kerjasama. Hadirnya kita, bahkan hadirnya kita di muka bumi ini merupakan hasil dari kerjasama. Maka yang diisyaratkan dari hal tersebut, maka wajib bagi kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dan ini kemudian yang diobok-obok oleh orang yang tak kenal dan tak suka dengan Indonesia, di mana satu suku diobok dengan suku yang lain, kemudian satu kelompok diadu domba dengan kelompok yang lain, kemudian satu agama dibenturkan dengan agama yang lain. Kita miris betapa ternyata gotong royong yang selama ini menjadi slogan kita, kebersamaan kesatuan yang selama ini menjadi andalan kita untuk mengisi kemerdekaan ini, kemudian diacak-acak oleh orang ataupun pihak lain yang tak menyenangi Indonesia merdeka. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bahwa yang paling harus kita lakukan setelah syukur dan takwa kepada Allah, maka selanjutnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Maka hal ini dengan cara bagaimana? Dengan cara kita harus punya satu kesamaan ide dan visi, kesamaan sudut pandang, kesamaan sudut pandang bersama, bahwa pertama, kalau kita tak satu saudara karena darah, maka kita bersaudara karena agama, satu akidah yang sama. Dari manapun dia datang, dari kabupaten manapun dia hadir, apapun kepentingan bisnisnya hadir ke masjid ini, semuanya adalah saudara dalam ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ternyata kita tak satu darah, kita ternyata bukan satu akidah kepercayaan, maka kita tetap diikatkan dan direkatkan dalam satu kesatuan kesaudaraan. Kita ini abnaul watan, kita ini merupakan anak-anak bangsa yang besar, dan bangsa yang besar tidak akan bisa mencapai kebesarannya kecuali karena kebersamaan dan kesatu paduan. Yang berikutnya, mengisi kemerdekaan tidak dengan angan-angan. Sebagaimana dikatakan ulama, orang tidak akan bisa menjadi pintar kecuali dengan belajar. Lau kana al-ilmu yudraku bil muna, ma baqiya fil ardi jahil. Kalau di dunia ini ilmu didapat dengan menghayal saja, hanya kemudian menghayal, melamun, maka tidak akan ada orang yang bodoh di muka bumi ini. Maka kemerdekaan, pembangunan, baik pembangunan fisik, pembangunan karakter, tidak akan bisa kecuali kita bergerak. Allah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, atau kama qala Allah. Katakan wahai Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian, actionlah kalian, kemudian berikan kerja dan aksi yang nyata. Maka aksi, dikatakan ulama bahwa al-harakah barakah, bahwa ketika kita bergerak, ketika kita beraksi, ketika kita mulian bekerja, memberikan tindak yang nyata, maka itu akan ada keberkahan. Mengapa? Bagi anak bangsa, baik sebagai pemerintah stakeholdernya maupun sebagai anak bangsa sebagai rakyatnya, ketika kita bergerak, ketika kita bertindak nyata, maka dua keuntungannya. Yang pertama, bahwa kita akan mendapatkan apresiasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasul akan bangga kepada kita, umat-umat Islam dan orang banyak pun akan menghargai kerja baik kita. Tetapi ternyata apakah habis sampai di situ? Ternyata tidak. Bahwa Allah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memviralkan amalan kalian di akhirat.
dan kelak berlakulah hukum, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik, balasan ridha dan surganya Allah, maka jika buruk, keadilan Allah yang akan ditetapkan. Masya Allah, berarti ternyata kita wajib mengisi bangsa ini dengan gerakan kita masing-masing. Rakyat dengan ketaatannya, pedagang dengan kejujurannya, pemimpin dengan amanahnya, anak-anak muda dengan prestasi dan belajarnya. Karena sesungguhnya di tangan anak muda lah maka bangsa ini akan kita berikan, kita sampaikan estafet kepada mereka. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, karena mengapa kita harus mengisi itu semua dalam koridor Islam, koridor syariat atau koridor hukum Allah? Karena alasannya, ayat pertama dalam Al-Quran telah mengajarkan bagaimana supaya kita menjadi manusia yang merdeka. Allah menyatakan Iqra, bacalah. Para ulama menyatakan kata-kata Iqra adalah fi'il muta'addi, al-fi'lu alladhi yahtaju ila maf'ulin bihi, kata kerja yang membutuhkan objek, tapi ternyata objeknya tak disebutkan dalam Al-Quran. Ketika satu kata yang dia butuh objek dan objeknya tak disebutkan dalam Al-Quran, maka berlakulah makna umum. Iqra yang pertama, bagaimana cara kita membaca huruf demi huruf, kemudian mengeja angka demi angka. How to read, bagaimana cara kita membaca. Muncullah kecakapan membaca, muncullah kecakapan nilai bertajwid, muncullah kemudian qori yang luar biasa. Tetapi ternyata tidak habis sampai hanya membaca saja. Selanjutnya adalah bagaimana how to learn, bagaimana kita belajar. Rangkaian huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi melahirkan ilmu-ilmu baru yang harus dipelajari. Selanjutnya how to understand, bagaimana kita memahami. Ilmu ini kita kaji, ilmu ini kita pelajari. Kemudian selanjutnya how to explore, bagaimana kita mengeksplor apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ayat yang pertama sudah memerdekakan kita sebagai manusia. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa kewajiban kita terhadap nikmat syukur, nikmat-nikmat kemerdekaan? Yang berikutnya, jangan lupa bahwa sewaktu-waktu Allah bisa menarik nikmat besar ini dari bangsa kita. Entah dengan cara sekaligus ataupun berangsur-angsur. Berarti sebagai hamba kita harus mawas diri dan hati-hati. Jangan mentang-mentang bahwa kami bangsa kami besar, bangsa kami hebat, penduduknya luar biasa. Tapi ingat ya ikhwatal iman, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqallahu libasal ju'i wal khauf atau kama qala Allah. Allah memberikan amsal, memberikan perumpamaan, ada satu bangsa yang besar, datang rizkinya dari segala arah, dari atas dan bawah, dari permukaan tanah maupun dalam lapisan tanah. Terdapat rizki yang sangat besar, tapi ternyata kekayaan tersebut, nikmat tersebut membuat mereka lupa kepada Allah. Mereka menjadi enggan beribadah kepada Allah, tidak mengisi kemerdekaannya dengan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Maka kemudian fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khauf. Allah rasakan kepada mereka betapa susahnya. Libasal ju', pakaian kelaparan, wal khauf, pakaian ketakutan. Apa makna pemakaian di sini? Para ulama mengisyaratkan berganti-ganti, kadang-kadang takut, kadang-kadang lapar, kadang-kadang lapar yang panjang, kemarau yang lapang, yang panjang, kemudian selanjutnya ketakutan yang panjang. Maka ikhwatal iman, sebagai bangsa kita mengisinya dengan syukur kepada Allah dan menyenangkan Allah dengan tindak positif kita. Yang terakhir, kita mengisi kemerdekaan kita dengan sama-sama mendoakan bangsa ini. Ad-du'a silahul mu'min, bahwa doa itu merupakan senjatanya orang beriman. Ya ikhwan, percaya atau tidak, guru-guru kita, kiai-kiai kita, para habaib kita, tuan guru kita, ajengan-ajengan kita, itu tanpa kita tahu bermunajat di malam hari, dan orang-orang soleh juga bermunajat di malam hari. Minta bukan hanya supaya rezekinya lapang, anaknya sehat, hartanya banyak. Betapa banyak orang-orang zaman dahulu mendoakan bangsa ini supaya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita takut
semakin akhir zaman, maka orang-orang yang hubbul waton ini semakin sedikit. Maka tugas kita untuk mendoakan bangsa ini untuk mendapatkan kejayaan dan kebaikannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita sebagai personal, Allah ridha kepada kita sebagai bagian dari komunal, dan Allah ridha kepada kita sebagai bagian daripada bangsa. Dan Allah mudah-mudahan terus menjayakan bangsa dan NKRI tercinta ini. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اعلموا يا إخوة إنما أمركم بدأ في نفسه فقال جل وعلا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم على 4 خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين، وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اجعل هذه بلدتنا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة والقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حدثها وجعلنا من صالح أهلها. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس وبأعوذ بك من همات الشياطين. أصلي. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات السلام علينا وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا اللهم صل على محمد كما باركت على وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا سبي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا سبي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليه نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله وذكره من الآمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أحينا بالإيمان وأبثنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
آمين يا الله. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والزنا والزلازل والسيوف المختلفة المحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل